Afghanistan an lak le nuwa avoi khatnan Taliban thupuang tu Zabihullah Mujahid chuan an Paul ayo in thu thar theder tu te amachona he press conference ngai ven a hloba ka soizuya hlo hle pokani press conference rei tak o a hian Mujahid chuan Taliban ten Afghanistan ta na an machop lai mu a soiba ka chanchin bumi te zo na rang achanga apum puya khai khom chuan Afghanistan a rawan rel masak ai chuan an ril ru azaw deuh don ni inalang athu soipoi mo zual zinga phubalak lo le in ngai dam ramdang de na in kung kai na thane meichia te din mun an ram media te zalen na chungchang le an sa khorin na za sak chungchang te atel tun trum hi Taliban thupuang tu Zabihullah an mai khu lowa media ma chon masak ber ani a tun ma zonga thurum pui in vauna rong kai de ulir chak chuak thinin a mel atilang hian mi makti po a hlo le ani kum enga moza chunga text le phone call atanga ama lo betrin to tu journalist friend khat chuan an piak po thin a o che an riat Zabihullah mel ni tur o manga an be se ain anau pang jok ti soin an jinga trend khat chuan Zabihullah tam tak an om theya wangin Taliban thupuang tu Zabihullah nia in chal hi midang an om nuwa lang ti in an soi ve thungani BBC journalist John Simpson le BBC Chief International Correspondent Lisido Sette Point kum som don an lo biak po thin hi Zabihullah kha ani nge ye anti ngam lo thu soin ani kha chuan thuro rum tak clear achak chuak thina tunami pui ma a avoi khatna na inlan hi chu athu anem tariau ti in an ngai dan an soi journalist trend khatero chuan a o chau an lo riat thin angei kha ani thu an soi ve thungani chinchang thadeu te chuan Taliban te hian an malak tumdan kong khat an tar lang ani ve meya chu wangin nem tariau le in hongzau tariau anga ngai ngot tur an niri lo anti ve bok an thupuang tu Zabihullah chuan Taliban te chuan phuba an lak lo tur thu soin mani ke ading tur le zalen na kong zonga be hi khovel ram zong te dik na chan vo ani a ram zalen nita Islamic lal ram chuan tu laka ma phuba aladon lova tu ma kan holo ni hun har sa le chona tam tak kan paltlang chho zela kan ram op tu te laka tlak rum du luata mitam takin chil antiswal chuti rualin Afghanistan hi in rem na reng om lo na muna chua kan du lova in do na muala ni kan phal hek lo ani ngai lo bokang ke mani min be tu te zong kan ngai dama min do zonga lo kho sa thin te chu ral do mi an ni emo trong let tu an ni emo van tlang jinga mi po lo ni se kan ngai dam ve kani tu laka ma phuba kan lalovang buaina cho chua kan du lova in do kan du hek lo buaina thlem thei chi hrim chu kan nar vek don ani Islamic lalram chuan midang te ne na in huat na le in mel mang na anei lova in riat thiam lo na da tha in thlamuang takin inung zang u ram chung le ram po na mel mane kan du lo ani thalai thei na chi rang nei helai muna seilian te chu kan ram chua san lo turin kan du anni hi kan ram ro hlu anni a kan ram oma ram ta na an thei na hlan chun zom turin kan du tu ta na thok nge in ni a tu ta na trong le sak thin nge in ni ti zo turin tu ma in kongka an ron kik lawang Taliban sipai te jinga chu tiang mi chu an lo omani chuan kan in kai ruai na dan bo chia an ni a rang taka zuin kan chui chuakang hei hi ka tiama cheu nang ma ni tina turin an ron kal lawang kan him tlang ngei don Islamic in kai ruai na bo che zong le a hlut na ti niam thei thil ani lo phot chuan chanchin bumi te chuan zalen takin an du zong an puang zar thayang ama ero chu ram ti ming che zong le ram mi pui te in pum khatna ti che zong in an che tur ani lo chi le chi in kara in riat thiam lo na te sa kho chung changa har sat na le boina rang alo thlenin ati pun lun thei zong in thu an chua tur ani lova ral muang tak le in u naw na tha siam thei zong in tran an la tur ani ram rangin Afghanistan kalzel dan tur le Afghanistan ram chung himna chung changa hlau thon lian tak an nei hi thil om takani ama ero chu Afghanistan leilung hi midang te be nan man kan phal ngai lo wangti khovel ram zong te UN le embassy zong le kan ram thren om te katiamani kan thutiama kan ding he thina Islamic lal ram chu athutiama ading he thin khovel ram rang le pol rang te po hei hi ka nge na cheu kan lakalung oi lo na emo ngai that lo na emo in nei chuan midang kal tlang kher lovin kan hne na tlang takin soyula in soidu da chu mai chana min ril mai ro
politics sa buhay na kan du lova kan sa ko in kai ruai na minza sak kan phut bok achan chu muslim lalram te hian an sa ko hum him turin thil tam tak an lo tuar to a thil tam tak an lo hlan to bok min bedu le dor du apiang chuan zalen takin min po theyang chu kan in real bol na kan chan vo ani a afghan mi ten an du zong soi tura dikna chan vo an nei chu ani chu khovel kalphung ani a mi zong hian kalphung bik nei kan du theu arabic ram te hian keima ni kalphung bik dan le dun kan neya chu kan in kai ruai na dan nei chu kan zom thin afghanistan mi te po in kan in kai ruai na dan kan zom chu dan zom chu kan ti tur kan chan vo ani bok chung dan le in kai ruai na te chu kan mi pui te ta na thatur ang bera duan ani chu wangin kan dan le in kai ruai na te min za sak ani phot chuan pon lam mi le ram dang mi te tan buai na tura om lova mang an na thlen tu ani hek lawang ni e mei cha chung cha ngai dan hi apoi mo khop mei islam lalram chuan mei chia te hian dik na chan vo an nei ti kan poma kan far nu te le kan mei chia te an himang kan pathian le kan le khabu thiang hlem kuran chuan mei chia te hi khotla nga mi poi mo tak an ni ti asoya jirna an dong theyanga na an thok theyang kan khotlangin amamo a chu wangin langsar takin an in mang thei don ani khovel ram dang te hian mei cha chung changa kan dan zama hlau thon an nei ani chuan he thu hi kan lo rilang kan mei chia te hi rabe an ni lawang kan mi te hian kan mei chia te hi muslim an ni ti an poma muslim ro rel na an poma sare in nun dan min zirtir anga an nung ani chuan hlim takin kan omanga an ni po hlim takin an omang August ni som pasaria press conference an nei trum hian Jabi hula mujahid hi July tha meya Taliban ten ruah man na bik siama an lo tha to Afghanistan Media and Information Center Director Dawa Khan Menapal la thut na ngei meya athua Menapal an ka hlum trum khan mujahid hian anti ani thu alo puang to nge ani Taliban thu puang tu hi tu nge ani chia le Jabi hula mujahid hian ani na athup tlatawangin tu nge ani ti chiang taka hriat thei ani lo kumsang ni pasari January tha atang khan Taliban thu puang tu ani trana pastor le Persian chu apian pui trong ang main nal takin amang thei Jabi hula hian kum engawa zat chung chu cell phone mangin interview alo nei to thina pa upalo nupui fanau nei to ani thu soin asahim na atan aom na ngaya aom rei ngai lo thu asoi religious studies a master degree anei ti soin film khur thu la azir chu ana munero athupani kumsang ni pasaria an pol thu puang tu ani ma hian Taliban Sorkara Ministry of Culture and Information nuaya nasang lote athok thina in beina rang atel na sa hle bokani kumsang ni pakua khan CNN reporter Nick Robertson chuan alo interview to a ma se hemi tum hian a mel tilang du lawin mi pui hnung chon ngatin an interview ani CNN palai chuan Jabi hula mujahid chu kumsom thum vela upa fit ruk chuang hleka sang ni a hriat thua soi he interview hi kumsang ni pakua mei thla khan ti chuani in soizui a hlo hle a Jabi hula alaka hian an ho tu te an lom lo hle ti hriat ani bok analyst pakhat chuan khati hun lai dei to khan Jabi hula mujahid anga in chal hi mi pakhat ni lowin mi rang an ni ang achan chu mi pakhat tan media atanga phone call tamlutuk lo lak vexen ngai na aum lo ati dei to ani Taliban an ron lal le ta a an thu puang tu hi kan hujing don alola na piangin tunge ani chia ti chu kan ril ru azo na lo piang non tura ni don ani Taliban ten Afghanistan an lak nuwa aram mi pui te chu lo thon na in an khata nimin thleng khan Kabul khopuya in beina lian tham chuak lo ma se pon chuak ngam an tlem hle ani an press conference pasabera hian an mei chia te dik na chan vo za sak an ni tur thu le lekha an zirba ka khotlang thila an in man phal sak ani tur thu soi ma se hun kal to a an ro rel dan thlirin lo thona alian hle kumsang khajokwa somkwa paruka tanga sang ni pakhat chunga Afghanistan Taliban ten ro an rel lai khan an mei chia te din mun hi a chep hle a pon lama na tho ba ka sikul an kal phal sak ani lova an mayan khu reng angai ba ka pon an chua don po in an chung te jinga mi pa tu emo berin akal pui zel angai khang mi te tho kha tunaro rel tu te hi an ni a an ngai dan adang lam te chiam an ring lo ani Taliban ro rel lai kumsang khajokwa somkwa pakwa khan secondary school a meiche pakhat ma an omlova primary school a mi sang kwa an kalve or
an pai thla ka tanga kumsom ni nuai ero Afghan mei chenau pang makta duai thum le nuai nga zetin sikulan kal to a an university zirlai mun thuma thena mun khat chu mei chia an ni to ani pai thak an ni atanga kum ni nu kum sang ni pathum khan Afghan mei chia za je la paruk chawin secondary school an ra phak lain kum sang ni som pasaria ero an mei chia za je la som thum pakua lain secondary school an ra phak to ani Saria lo in kai ruaina le nei tak an thlau thla ka tanga kumsom ni chung lakin Afghan mei chia za apanga lai chuan university emo college emo an kal to a an mei chia za som ni pani chuan office le mundanga na an thok to bok Afghan sarkara civil servant za zela som ni chu mei chia an ni a an MP za zela som ni pasari lai chu mei chia an ni ba ka kumsang ni som pakua khan an mei chia sang khat zetin an ma nei kut koin sum don na an kalpui to ani ram sang te chuan Taliban an ron chak lutuk le rang lutuka Afghanistan an thunun ta mei chu mak an ti thu an soiloma Afghan sarkar an pai thlak tak chuan Taliban te hi Pakistan ina puina sa hle ni in an soyani ram sang ten Taliban an soi se lain Afghanistan a Russia ambassador Dmitry Zirov chuan Afghan president lan cheta Ashraf Ghani nuaya an omlai ain Taliban nuaya an om nuwa Kabul chu ahim zo kang ti asoi ve thung Masya Dmitry po hian Taliban ron chak dan chu makati thu soin Russia sarkar chu Taliban sarkar tharpom turin ramdang te ang thovin ahman mo don lawani ti asoi telbok ram sang chuan Taliban sarkar hi an pom lo tur thu an soi chiang to a chung si nga chuan USA le Canada ba ka UK Germany le European Union member te Australia le Asia ram tam tak an telani Taliban press conference masabera an to soi langsar tak pakhat chu ruihlo chungchang ani an thupuang tu Zabihullah Mujahid chuan Afghanistan an op masak khan ruihlo fasum don na zong chut cha vekani atia mase adiklo US Department tarlan danin Taliban rorel na nuaya opium siam na popi chu ama zong ain an ching na sajok kumsang khazakwa somkwa pariat khan hectar singli sang khataza wa china ni lain kumsang ni khachuan hectar sing ruk sangli azawa china ni dai to ani an chin na sat na mun hi Taliban thunun bial Helmand province ani nge a heram bial khatatang ringot hian khovela opium za asom thum pakwa zat hi thon su ani Taliban te hian an rui hlo siam chua te atanga sum tam tak an lak lu ba ka midang te thon chu atanga chi ala in suman hui lut bokani an thu nei na atop don nai kumsang ni pakhat me thla khan rui hlo an siam na thlai chin chu an khapa UN report tarlan danin Taliban thunun bial chunga a hlo tling pum hlum teule mase tun naya report an ti chu atanga alan danin Afghanistan a hetiang chin na mun te chu Taliban thunun bial chung zela ania tun din huna khovela opium thon chuak tamper an ni me kani Taliban te hian rimoi an ngai na vak lawani email Afghanistan an op masak trumpo khan zaile rimoi lam hoi ngai tha te chu wantlang ma mol pho takasiamin an soi sa thrin ani kha an sipai mol pui hoisen box ten Kabul kho pui an ron lu chia khan Afghan musician tam tak chuan an nun na ader thonga ria in ui tak chung si in musical instrument an kol mek te chu an ti chelom Afghan musician pakhat ahming tarlan ngam ani lo wanga ahming an thup sak Abdul tia minglem an phua sak chuan Taliban ten thu nei na an ron chan ma khan zalen takin music kan play theya music zirna te hongin concert thlengin kan buat soi the tuna chuan kan malama enge lo thleng don ti kan hreto lova be seina nen malam kan clear top mai ani kan zalen na ni atop ta ani berin ka ria tan ina tanga an chua zalen tan ina lu le ta ka in chan ber ani ati Abdul hian rimoya tuipui e mawangin ama in a in zir chopa hun rei tak chung atuak nuwa instrument alei thei chau mase athiam na le anei te chuan omzia anei don talo ni ina lang ama ang thau khan Taliban te hian musician artist le meichia te ba ka an du dan zom lo te chu an ti du da chun zom le thovin an ring tatani Abdul chuan ka chung te le ka thian ten Taliban rorel masak khan musical instrument kol an ria ta piang chu an vorep zel ti an soya wangin ka instrument nei ang te po ka ti chevek to tuna chuan rimoi tum thei kanita lo kangai nat le nuam ti em chu ka sahim nan ka thlau thla ka ngaya kanau pante ta tanga ka thil chak ber chu ka kalsan angai ta ani ti in lung che takin a soi
Taliban ten Afghanistan an thunun le rual khan ram chunga zai le rimoi ti chuwa thin zong chu ti top ngal vek ania an ram chung TV le radio tangin Muslim sa kho kai ngoi thil chau lo chu ti chuwa phal ani lo wangin Afghanistan a rimoi a thinon le don ta ani Taliban ten an pai thak tak Afghan sarkar chuan top mai an la tumbik lo hle a chu wangin an boruak in lum le dan tur po hi hria thiam har ri khop mai an president ramdanga tlan cheta Ashraf Ghani nuaya vice president Masaber amrula sale chuan president thar ani thu puangin Afghanistan ala chua san lo tia puang sale chuan Afghanistan dan puya president nilai athiamo abanemo atlan boemo thildang engwang po a omlo ani chuan vice president in aya ong ti a inji angin ke hi dan angin president lailok kania kanram kala chua san velawani min thlop tu tele karil ru ang pumi te kador chun som zel dona ala top vek lo ati USSR in an wang lai po a kumsom pak an op thailo US le athurwal puite puina a kumsom ni bak kal thailo an mani Taliban te ngei po in kumnga tha po rowan rel thailo na ram khok rok le chengchia Afghanistan a hian rei tak rowan rel bi kherin arin omlo ato bera chuan mitam takin Taliban ti hi enge a omzia an ti thin Taliban ti hi Iran kho chak lama mi te trong man lar tak pasto trong talib ti atangalang ni in zirlai ti ania Taliban ti chu zirlai pol ti na ni in Mizoram kan MZP le MSU ang chi te hi an ni berang chu